kakhulu endaba ezitha mhlawumbe nje indaba ezitha mhlawumbe ukuzisho nje ukuthi mhlawumbe ubani then ke mhlawumbe bese mhlawumbe ukuchaza mhlawumbe ngokuthi namhlanje bekwenzakalani Qhawuleka Isizwe. Siyathobeka kakhulu nina besilo. Igama lami Prince lena Ingoba Makhosi. Akekho nje umuntu ongangazi, ongakangazi kusho ukuthi usazobhema ekholo, usazongazi. Umntwana wakhona kwaNtombela odabuka ebukhosini bakwaNtombela baba nangu. Kodwa ngisebukhosini bukaNzobo mina bukaMgamule ungaphansi kwaKadabhasi. Qhawuleka ithi namhlanje kade kune media briefing Qhawuleka ithi mhlawumbe nje uma ungasicacisela mfowethu ukuthi njengoba nawe uzile mhlawumbe ukuzothamela noma mhlawumbe nawe ubumunye vele wabahamba mhlawumbe nabahleli mhlawumbe bayo le media briefing namhlanje. Impela bengomunye oyiphatha ukuzolalela abafethu bethula konke abafisa ukuthulela umphakathi. Kuningi nje okuhle ngizwile bekukhuluma abafethu okusazokwenzeka eSouth Africa. Ngiyafisa ukuthi kulokho abagcizelela kakhulu konke amamasha azoba khona siyacela ukuthi be peaceful because mangenzeka iphutha kube khona abonayo icala lizobuyela kubafethu abangabaholi bethu. Asingawoni umsebenzi wabafethu, asihlonipheni amazwi abawashoyo onke amamashi nje onke la kuzoba khona nemashi khona. Siyacela ukuthi abayihola benze sure ukuthi imashi iba peaceful, singoni umthetho kahulumeni kodwa sihloniphe umthetho kahulumeni, kodwa egcineni lokho esikulwelayo sikulwele singami. Kodwa ke futhi ke mhlawumbe ukusukela kusasa njengoba kumhla ka1 ngoba siyazi ukuthi yona mhlawumbe inyanga ebekiwe ukuthi hayi yona mhlawumbe okumele abafethu mhlawumbe abazivakashele bakwamanye amazwe kube yiwona noma lezi insuku nje eyisele mhlawumbe ukuthi behambe Qhawuleka. Kusukela kusasa umhla ka1 ngithi nje malokishini onke la nezitolo lezi zabantu bokufika ngithi ngalo asibathinteni nje behambe bebuyele emazweni abo ngoba sesikhathele sizokwazi nathi ukuthola amathuba omsebenzi nezingane zakwethu ezifundile namadiploma zizokwazi ukuthola amathuba ukuthi nazo zisebenze. Isikhathi lesokuthi izwe lakithi sisukumele thina ngoba masikasukumele thina akekho omunye umuntu okwazi ukulwela ngoba obaba bethu abadala bangaphambi kwethu bazohamba kushaya insuku beshiye emhlabeni. Thina sisazophila kulomhlaba, ithina esinamandla okushintsha lempilo kulomhlaba, siphila impilo esithandayo thina esiphila kulomhlaba. Mhlawumbe mawukuthi mhlawumbe abahambi after 8:30 eyibekiwe mhlawumbe kuphi mhlawumbe okuzokwenzeka mhlawumbe especially Cha mawuthi abahambi sazolokhu sibancenga nje ngane zakwethu ngomoya wesonto sithi nje wonke umuntu akahambe peaceful ebuyele ezweni ngoba baningi nabo ngeke vele sibaxoshe kanye bonke kodwa umhla ka30 wona dethi sikwazi ukubanqumela kona ngoba sinqumela amazwe abo abaphethe uthe kwazi ukuzobaqoqa ebathathe bebuyele emazweni abo. Kodwa sisazoqhubeka nje sikline, akusho ukuthi umhla ka30 sekugcina ukuthi sikline icountry, sazoyiklina icountry ingcole kakhulu, ingcole many years ngakazalwa nami yasivele singcolile ngakho kusho ukuthi asikazi ukuma ukline icountry sazoyiklina nje. Hayi siyabonga kakhulu indaba ezitha. Siyathobeka kakhulu nina bese. Uba uqhubeka Qhawuleka ethi bathini? Cha hayi engakusho kakhulu nje ngidlulisayo kubo bonke abathandi bengoba Makhosi. Ngiyacela abafethu kubo bonke nje abakhona kwi social network nihlonipheni phela abafethu, nami nginabazali ngiphethwe ngithema ngidlula nami enkundleni zokuxhumana ngibuka ngabona sebengigqokisa ijazi leli la kwaShembe. Ngakho ngiyacela ukuthi ningayenzi into AI yehlisa isithunzi sebukhosi bakithi kwaNtombela and okuhle enganitshena kona July nje makuvala uJuly ngiyoshada esontweni lapha kwaShembe ngiyohlanganisa ngizoqala nginenzele imikhuba engadalela ukulethelwa yona. Isikhathi ngafihlwa manje sekuyisikhathi sokuthi ngivele njengoba sengivelile ungalokhu kubuza ukuthi wayefihlelweni waye ufuna ukubuyela ekufihlweni. Isikhathi leso ukuthi ngivele manje ngikile lezi imanga ngifihlele zona. Kodwa bakhona indaba ezitha mhlawumbe nakwabanye okungama abaphezulu la abokuyibona mhlawumbe abalandelwa abantu abaningi abajwayele ukubeka kabi njengomntwana mhlawumbe bebeke kabi mhlawumbe Qhawuleka mhlawumbe nje ukusika mhlawumbe kubona uhambise nje umyalezo nakubo mhlawumbe onqubeko noba kuba njalo vele mangabe umbethe into enkulu olindele ukuthi ngeke bekuthande bonke abantu. Bakhona abazokwazi ukuthi bepheke ihlama, abanye bepheke idede, bakhona abazokhuluma kahle. Ningabalwisi kakhulu ngane zakwethu, kuba njalo uma umbethe lento engimbetheyo vele khona abazokuthanda khona abangeke bekuthanda. Nabo ke laba bakwethu abakwaNtombela abahambe bephawula ngami besho yonke into abayishoyo ningaphatheki kabi ngane zakwethu. Indlu yakithi encane le, indlu yakithi yaLukwazi, ikhona inkosi yakhona yakwaNtombela le babanangu okuyinkosi ubhuti uVukani Ntombela ewayebanjelwe umama wethu uNdlunkulu. Ngakho akusibona ubukhosi engibudingayo lobo, kunobukhosi bakithi bukaNzobo bukaMgamule obukabhadasi ibona engikhuluma ngabo mina. Ngakho ayiyeke intatheli ukuhamba ziyoqhatha umndeni wakwaNtombela, zihambe ziyovundulula abantu bakwaNtombela ababethule bengakhulumi bese zibakhulumisa ngoba ngingoba Makhosi mina igama lami angeke lishintshe, ngiyohlala ngingoba Makhosi. Ngiyathokoza kakhulu nina besini.
awushayi hayi ya nemfethu ya usondela kancane ya mfethu asibingelele then bese mhlawumbe uyazisho ukuthi ubani ya udabo Mfowethu. Mfowethu sosuyaphila kodwa. Sikhona nathi umfazi ogcwele lo mfama amakhanya embumbulu. Embumbulu bayakwazi abantu ekuseduze eThekwini. so khawula ukuthi sitshele mhlawumbe ukuthi ngomhlangano obunamhlanje mfethu ukuthi ubumayelana Cha abaholi bethu ukubhuti phakathi umthakathi nobhuti Macingwana uphakade mebeze kwi media briefing ukuzosichazisela ukuthi ngoba uqala umhla ka1 kusasa ithini way forward to umhla ka30 so mebezosichazisela ukuthi isithini manje kwathi nje umhla ka1 kuswa kusasa asiyavala ayivalwe itolo ayivalwe itolo nokufika asifuni umuntu ukudla sesitholile ukuthi sekupoisoniwe so asingabisathenga lezi zitolo ngoba lo poison bayasho ukuthi ngeke uzubulale manje uzobulala after 2 years ube selambile i-foreigner illegal foreigner ube selambile lethi ababhayini kodwa liyazi lishiye ngemuva kufika so nje mebezositshela lokho mfowethu ukuthi i-way forward ithini kuswa kusasa ngomhla 1 amamasha usuku nosuku kodwa ngoba siye sikubona qhawula kithi mhlawumbe ufolosa phambili lento yabantu ukufika qhawula kithi ikhathaza kanjani wena njengomhlali mhlawumbe wasembongo bafo into abantu bokufika ngikhaza into eyodwa ngihlale ngikhala njalo ngithi angimdala kakhulu ngiseneminyaka emincane nje kodwa ke ngibe nenhlanhla yokukhula esikhathini la khona ngazi ukuthi ngithenga lapha kwaNgcobo ngithunywa lapha ekhaya ngiyothenga kaNgcobo ngithunywa lapha ngiyothenga kaBabumkhizi ngithunywa lapha ngiyothenga ngoba bekwazi inkulumo yami lapha bekwazi ukuowna itolo abantu bakithi bendlu yakithi yini esishintshile manje eyenziwana ngoba lana laba vele sisidla ukudla kuvele ongekho right okusigulisayo angahlulwa yini umuntu babungco bavula isitolo abo somabhizinisi simaziyo angahlulwa yini usisi wami ngoba uqasha isibuko lapha eThekwini sokuthi aluka ikhandla umuntu uhlulwa yini kuyena uvule ilenzane yakhe asingaba amagwala okuqala ibhizinisi baningi abafowethu bayazi abasebhizinisini akutshela umuntu laqala kancane babuka lekho laqala kancane lakhula inhloso yami zoza ukuthi amandla asezandleni sethu manje uhulumeni usihlulile uhulumeni asithathe nezitolo lezi kube yithina esoyiona ezitolo sivule sidayise kodwa qhawula kithi mhlawumbe ke njengawe mfethu owumhlali njengoba ukhala mfethu ukuthi mhlawumbe bakhona imisebenzi abayithathayo wena qhawula kithi mhlawumbe specific nje yini abayithathile kuwena abantu bokufika mhlawumbe umsebenzi abawuthathile mfowethu ngibonile khona into engipostile lapha ethi ngazibanga ngithathele umsebenzi into siyithembayo eParliament kodwa nje yabhuda so ke asimnakiye ngoba ake izila kwi-Grand Force sizolwa la so mina wakithi ngikhule kakhulu umsebenzi ukhona ungekho ngagcina ngingena kwi-construction i-construction yokwakha umphathi noma mhlawumbe umsebenzi sine company nje mfowethu sine company sinabafowethu sayagcina si-registered esikuyawuthola umsebenzi lapha nalapha kuhulumeni kodwa ke ngoba khona abantu bezogwaza phela siyithole zonke so mesizakala lana ke thina emalokishini ema-suburbs ama-mission like for instance nje i-Adams yangasekhaya kodwa i-Adams futhi umuntu ubukazi ukuthi izinto ezu-70% Adams zakhiwa abantu bokufika kuthena sasazi kwakha umalumbongo ukuthi umalumbongo noma ubabonga lapha noma babani bamakhathini ave uyishaya istage ave wakho umuzi yabo but abasawutholi kusho bona abantu bakithi kusho bona bathi siyabiza bathi sakha thina asiqedi sifuna uncengo aqhamuka umuntu wangaphansi oyi-foreigner ongenamaphepha akhe indlu ikreke in 3 years uyayibona isikrekile indlu bantshontsho osimende emasayithini badayisela abantu osimende mfethu like ngiwi-construction so ngikhulumela into engiyithandayo iphupho lami ukuthi ngelinye ilanga nami ngi-owne ngibone ukuthi nginama-truck angaka kwakhiwa umxhaso let's say kwelakithi Eastern Cape kwakhiwa umxhaso kwelakithi eLimpopo ngikelethi ikhampani ezosebenza nomuntu angakhona Limpopo akhiphe ikhampani yosebenza eyakha into erejistiwe esiyaziyo babaleka nemali zabantu kubona baleka nemali zabo aqasha umuntu akho umuntu abaleke nemali yakhe kube khale yena athi ikwerekwelele baleke nemali yami alazi walitrace ngoba inali namaphepha ngithi injalo nje indaba zazo mfethu siyabonga kakhulu qhawela wakithi sibonga kakhulu wakithi uphile wena wasile and umuntu ohlekisa ngentelezi that means he doesn't even know what is intelezi because I can change police into warriors with my intelezi okay so if you are making a joke with intelezi yethu kwaZulu then you don't know what you are gunning for because we are not joking and that intelezi is the one thing that has done something that even a politician can't do, a musician can't do,
No leader can command 5,000 men and those men don't break anything. It is because of that intelligence. So they must respect that intelligence. And we got another one. That one changes the whole narrative. So they must be very careful. They must be very careful. We thank you very much.